Yanko other way other areas be health. Yeah. So far most more 2. More upgrade bonkwaso de no de akọ na ni rules how far mo niam to say wa akwan akwan ho sebe no kre ya akwan ho sem na nye Sir John ti nyame adom na ye main road no na hard pa from people so e de kom mopa ho no but you Germany sadawoma nche bia contractor attach abakwa no so a obo adwuma gidigidi nti uye uniform so a ye kro nketwa no ekọ no na ekwan na sai pa nti nyame adom ye didi nkomo e wo region ena feeder roads for a boy with reshaping nti omo be Kunsu to Abesua edemai ti omo wie na omo sa akwato aso Miano junction ede mai nti omo wie ombeye from Pasaso number 2 to Adiemra junction tina a free Adiemra eko asioko ewura angono so no na ekwan na ase na yeso etu anamo ede drip no eye ho no iye ti uye ne fi won so a sene na msika no na let's say reshaping no sika 7 nem na bi ntino ema me me chairman so di nkomo ene yese no so far as I fatu won say afibia ye baby bi e de ama man sini ni de ekwan ba kwa na say pa so e from Odofe e de ko Kunsu Dotiem amuso mo Odofe ho oh okay e de ko Kunsu Dotiem nti ene de ya ankasa ye use drip machine but ya na kan ska boma ye fund let's say operators no omo chop money diesel be kwani na me chairman ena ya yesa ayi e down ti ya wie sa kwan no drip no kwa ne fuel ne operators omo chop money yeah from ono chairman yes sa ho no kwa Abubakar be 250 kra yes easy 250,000 yeah ai zadi anya kitwa za o ti ya esa reshape ni na ide enti enu ne ye hwezi si yes ai Kunsu Dotiem no Dotiem kwan ni Dotiem kwan so na domi abra makoho domi abra ye reshape no me ye say onse uya uroma kwan na nanka utumi fa shortcut ewuram no aha miami ye say miami twesa kwan na ide okay e da to se na be aka no kon wan biom anti omonkofa hospital no side okay na come for shortcut but me start here na Saturday nsu na no dey nti e person dey ye ba ko wie sa e honom no e dey amom e na bebi a omokwan so asai pa de bia pressure me so e do me abraham be Akoma enye easy e kwan no for be 12 years ni machine nsi kwan no so da nti pressure no eba but challenge kakra wo sisi apa bridge bi wo ano ho bridge ni ntino na ma so na metimi fa machine ye de enko ho nti be 2 weeks ni misaba feeder rows ama me ne pain no aba be hia ama me de letter mana masre no ono kran so ahembo say by next week ono ankasa ebeba bridge no so na wa ba behwe na omoye bridge ni wie dia ene eba say ye mfande ma ye nye sakwani ya yebe aha ida ma yamanfo nti na ekwa ba ko so esada ho aniti fi to asukese aha almost aniji sama ba this week here feeder roads for aba be si akohwa me wo gide say ndi be 2 weeks machines ebe okwa no so so yebe yamon